Obingelela baba udokotela, baba Sizwe, baba Jabule Mfana Mdletshe Khehle Mzulu amancinci ngisofuthi Nxosi. Namhlanje sithatha ithuba elihle esingazisoli ngale singazi sinikeza abanye abantu kodwa selinika wena ukuthi ubuke lama video esiwakha. Namhlanje siseThekwini building to Nedbank House building. Baba udokotela umelaphi wendabuko ngoJuni ngizobe ngise India. Kodwa ke this time ngizohambela amazwe awu2. Firstly, ngizobe ngise Qatar in Doha. Ngenza into engiyenzayo eQatar, ngisuka lapha eQatar ngidlulele eBombay or Mumbai. Ngenza into engiyenzayo lapho ngiqede lapho mase ngiphinde ngiyabuya June ngizobe ngibhizi namazwe lawa phesheya. This is Baba udokotela baba Sizwe Jabule. Namhlanje ngine topic ethi Pangaea continent. Pangaea continent. Baba udokotela, how we spell Pangaea now? We are confusing them. It's P-A-N-G-E-A. P-A-N-G-E-A dash continent. Yeah. This is Baba udokotela baba Sizwe Jabule. Bakithi ngifuna ukuthi sike sikhulume into engenhle kodwa ufuna sikhulume izoxabanisa verse kodwa ufuna sikhulume laba fowethu laba abanegodlo emakhaya akubona kwakhe akubo futhi akayini unkosana akayini magcini kodwa lo yezingane ezala la ekhaya kodwa useyithatha isinqumo sokuvula isigodlo la ekhaya. Ukuvula isigodlo ekhaya into ecishe ifana nokuvula itavern ekhaya. Because you bring people esingabazi ukuthi bazolala la ekhaya. Isigodlweni kuyalalwa. Isigodlweni kufika noma sikhatsini. Umuntu umesivulela ekhaya. Abantu bafe balala emotweni bacela ukwendlalela abantu bacela ukuzolala ngoba umkhulu usevalile. La bantu laba abavula igodlo emagcekeni. Lento ufuna singayibuki ngekwebusiness ukuthi kuvesa kazo rent but into engiyesishoyo uma umntwana engenwa umqondo kuba inyanga ayisangoma engenwa umqondo kuba inyanga lo mntwana lona ufuna atshelo nje iqiniso ukuthi eBuddha uzowenza njena ke bafu uma ubuke lento ku TikTok ku social media usocana uzoyenza i-right ungayenza ivesi izokufakela inyoka line wakho kodwa sicela ukuthi uthole indawo la uzoyivulela khona hayi lecekeni ungangizwa kabi isigodlo esisekhaya siyibhadi kahle ngoba lo muntu lo zonke insuku uvuka esigodlweni akiwa kanye zonke insuku uvuka esigodlweni awushisa impepho abidli ubiza lephi idlozi lakaba njengoba uhlakaniphile ubiza lakabani idlozi njengoba abashana kufuze ukuthi ngabe baphathile abantwana abathola uxhaso NSFAS abathola into abazivalekile because idlozi ngabe lebasiza livalele lapha kuGqa standards. Lento bakithi ibhlungu iyenziwa phambi kwethu kodwa manje asikwazi ukuyikhuluma. We need a platform efana nale ukuthi ake sikhulumeni lento abantu abavule igodlo emakhaya ukuthi usivule kanjani isigodlo lomuntu la ekhaya. Sinomsebenzi thina la ekhaya. La igcekeni kunomsebenzi. Yena ushisa impepho nathi shisa impepho ngapha la ekhaya. Ubani la ekhaya ushisa impepho egcekeni? Ukhona umfana omdala la ekhaya ushisa impepho. Akayishisa impepho ngoba nangapha ngabakushisa nangapha kushisa impepho. Lo msebenzi ingaka umsebenzi la ekhaya ihamba engalungi. Komalume kwakhe komalume lazalwa khona lo muntu benza umsebenzi nawo unesigodlo la ekhaya labantu ababizwa lapha baba omalume nawe uyababiza lephepheni ingaka uthola ukuthi ekhaya uma wakhe into zakhona zilungi ekhaya uma wakhe into zakhona zilungi because yilento wena abakuvumela ukuthi uyenze egcekeni igceke elakini akulona okwenza imsangano lo onibeka egcekeni susa lamagogogolo walahle lapha kuthi umuntu esingambekezelela ukuthi angaba nesigodlo isangoma kuphela ngoba egcineni sizoba namathwasa wena umaphi amathwasa onawo yabo imaphi amathwasa onawo ngeke lento yesigodlo lento ngizofuna ukuthi abantu bayibuke kahle mase beyidigest bangayiphapheli kodwa kugcineni nivalekeni nje nabakhoya nabahlali bakhoya kuyilento le yokuthi kunomuntu ekhaya ophehla ibhakede othi ubiza imali le phakade alibiza athi ibiza imali ikunina liphenduka liba amanzi amnyama ngoba yena yedwa ubiza imali eza kuyena okusho ukuthi nani ngabi namali nginomuntu engunika umuntu engithi akafake 10 rand 20 rand 50 rand 100 rand 200 rand mase ngifale umuntu mase ngithi akawuphehle lo muntu kanje kodwa ngisho ukuthi akawuphehlele ekhaya akawuphehlele endaweni yakhe la aqashe khona abize ngoba uma uphehle ekhaya uphenduka amanzi amnyama abantu basemndenini yini manje wena sizokuvumela ukuthi wenze leyo nto ekhaya le mpondo uvuka uzixhoma egcekeni lapha zinani le group lokuyikhipha zinani wasikhiphela igroup manje la ekhaya
Ezinye izinto sifuna sizibuke labantu abefile khona uzobabulalela imbuzi la ekhaya yini lo yenzayo. Sekwagcwala igazi manje la ekhaya ufuna clean igazi lakho lale mbuzi ezalabantu. Le nkukhu zilahlwa phi le nkukhu lokuyinquma neziciciza le egcekeni. Kunento esingabantu kufuna siyibone ukuthi lena ke le izosiqhatha ke somndeni. Namhlanje sinomdliwa nje because of that. Idlozi alisakwazi ukuza kuthina kahle. Liza nemoya yegubhu, imoya yempondo ngoba lo mfana ola ekhaya usethatha isinqumo sokubeka isigodlo legcekeni. Namhlanje abantu kuthiwa banemdliwa banento ukuthi nokuthi. Into engekho eyenziwe ngamabomu. Ukutshela nje uyamfowethu razo kamnandi nje mfowethu. Xabantu umuntu omdala ngiyazi usumdala ekhaya kodwa siyacela qoqa leshandisi yakho uyenzele ngaphandle. Yabo, hayi legcekeni kagogo. Hayi legcekeni lamkhulu. Hayi la ekhaya. Yabo, ngoba phela nathi kagogo la. Nawe yini kodwa la ikagogo. Ugogo ozala umalo la. Yabo, engisho ukuthi kunezinto ezamaqiniso ofuna ukuthi sizikhulume ukuthi asizohlezi sintshethe sidayisa ngani leke. Kodwa kunye ufuna sintshethe nize nifinyele inyanga nje. Nenziwe yilabantu basemakini. Nenziwe yilabantu basemakini ababeka igodlo emagcekeni ekulenga inyoka lapha yana. La ekhaya kazibula ngisho inyoka egcekeni kodwa namhlanje kunesikhumba semamba lapha yana. La ekhaya kunesikhumba senhlwathi akaze kubulawe ngisho inhlwathi legcekeni kodwa namhlanje lo mfana lapha esidlweni ufaka isikhumba senhlwathi eyakaba uyithatha phi lanhlwathi. Lezi zinto lezi thina mesingazikhulumi zizoloko zinihluphile abantu bakithi. I-channel yenu ukuthi niyibuke and sinitshele information current ukuthi labantu abasibekele igodlo emakhaya besicela bandla ukuthi abathathe igodlo zabo baqoqe into bayisuse la. Ahamba oyenzela kude. Ahamba nje oyenzela kude. Ngoba manje lo mfana oqala akayishisa impepho. Ukhona ushisa impepho la ekhaya. Yini manje neseshisa impepho legcekeni? This is Babu Dotel Babu sizojama ufana umthetho yakhe umzulu amancekisi. Njengoba sithi sinivulela i-channel ubunyanga basendulo. Izinto lezo ongeke uzithole kwenye i-channel because bahasaba ukuba challenge ama client abo. Ukuthi lento wena nje ukuthi usebenzele ekhaya nje umndeni wakho kunjani ke kuwona. Umndeni wakho kunjani abashana bakho ekhaya makho kunjani njengoba uphahla idlozi ulibizela la. This is Babu Dotel Babu sizojama ufana umthetho yakhe umzulu amancekisi angisole futhi angiqolise. Lento ngeke singayikhuluma. Bakithi ngifuna ukuthi uma sinani sikhulumeni into ephilayo. Uma ukuthi asinayo into esingayisho siyeke futhi ngoba njengoba nihleli nathi nithi nibuka la channel ethu akube yinto ke phela econstructive asingakhulumi imbudana ngoba siyathola ukuthi abantu social media bayusela as something for lying joking a lot but ningakhulumi into econstructive. That is why silokhu sithinta izinto esaziyo ukuthi abantu bazidinga. Isigubhu mamiliyoni ngikuphathele isigubhu kamabomu kasidabula phakathi ngikhipha inkunzi umamiliyoni khipha inkunzi umamiliyoni ngo-15,000 sekuzothi ke njengoba ku-April laba bazobe be-afford ukuthi ubeyuthatha uphelele ngo-20,000 uhamba nethokazi lakhona ngoba kufuna kuhambe kokubili ukuthi kungabi khona lizofika ihluphe khona izohamba idonsa ngathi kusele lokho ongemuva then kuhambe kokubili isigubhu lesakho ke sokusebenza isigubhu nje sakho sokusebenza sokulungisa izinto ezingenzeki lesigubhu ngiyacela ukuthi angeke ngikhulume ngomamiliyoni ngapha kwithokazi ithokazi ngizothi uma ulifakela amafutha faka lamafutha owasebenzisa wena owadla ekhaya uma kuwukuthi usebenzisa iHelios ufike usebenzisa ukuthi mufakele wona angeke ngithi faka iolive oil ube wena ungayidli yakuzwe ukuthi umamiliyoni munike uhlobo lamafutha wena owadlayo. Mina ngizoyifaka imbungi, ngufaka umhlakuva, ngiwafake lamafutha lento engabizwa ngegama, ngiwafaka amafutha lento. Bese ngithi wena ke iqiniso likuwena ukuthi udla mapha amafutha, ngeke ngikufakele mina amafutha. Bese isigubhu sakho usuyasithatha kuhamba naso. Lo muntu usuke ekhiphe u20,000. Simnikeza umamiliyoni uphelele inkunzi lethokazi kodwa ngibe ngizama ucacisa kuloko kwethokazi le wesifazana ukuthi wona udla lamafutha eniwasebenzisa ekhaya. Hayi amanye amafutha. Lawa nje opheka ngawo usuke uzofaka wona. Mina lawa amobunyanga namakhambi onke uzose ngiwafakile sekusala ukuthi wena uyoqhubeka nje. Ngiphinde ngicacise lento lena. Sinezingane ezisema res. Njengoba uhlala eres ngani yami, mina ngiyona inyanga yengane. Yabo. Angiyona nje nyanga I am not going to make anyone rich ekhaya amesedelela abazali. Njengoba uhlala eres igubhu uzosibeka kuphi? Mina ngifuna umuntu othi babudokotela ngisegoli ngise hostela ngifuna ukuthenga umuzi nami
ngibe indoda kunganginena isigubhu ngithi noma ngabe ukuphi as long une vision as long uyibona isimo phambi kwethu kwenzekani ngifuna ukuthi wazi ukuthi lento engikunika yona I'm not biased ngayo ngoba ezinye izinto ziyadinga ukuthi sizikhulume umbuzo ukuthi babudokotela umhlonza kanjani umuntu osefikele ekutheni usengathatha nesigubhu sinabantu onjengamanje bahleli endaweni lesithi komazakhele khona ngithanda igama lithi semjondolo la kuthi komazakhele khona uyabona ukuthi kunendlela edlule emva kwendlu ufoneliwe esemsebenzini wangalibamba ucingo usebona ngoba esebuyela elunchini ukuthi kade kufika osurveyor la behamba nekhansela bazobeka umjondolo egcekeni bathi unegceke elikhulu uzanye ufonelwa ngatholakala ngalo ndlela sebembekile lo muntu ubeka umjondolo wakhe la manje egcekeni lakho kuthe ikhansela ucomrade councillor legceke elikhulu kakhulu abantu abanazo indawo siyambeka umuntu la wathi yafonelwa ngathola uma umuntu osesendaweni uyibuza ukuthi uma ngathiwa ngempela ke kushuthi ngiyashona le ngane nje even igceke lami lidliwa ngekhona indawo yami engibiza ukuthi yami idliwa ngekhona le ngane zoshonaphi ngoba kunento enofuna uyibuke ekuphunyuka phambi kwakho ukuthi uma usu late kokwenzekani zibuza ukuthi njoba usebenza manje ngiyakutshengisa mina nansi into engiyikhipha ngo20,000 ngikunika esandleni njoba usebenza emayini uma ke walimala leli idolo lakho yilawo yobona khona idolo libaluleka kangakanani empilweni njoba manje wena umile ePiet Retief e-truck stop ubuka le video ngiyakutshela nawe mhlazane walimala edolweni awuzokwazi ukudrive i-truck inkampani ayizokubuyisela eyadini ayidinge umuntu eyadini idinga omakhenika kuphela bazokuxosha uma sebekuxosha bakunika imali engenamsebenzi ila uzobona khona ukuthi idolo libaluleke ngaphezulu kwe-driver's license yakho kunezinto ezincane esikutshela zona manje unobona sathi kuya-ethwa njoba uyigadi manje uhleka le video e-guardroom udonsa nge-Wi-Fi yomlungu mhlazane walimala edolweni alikho igadi exhugayo ekeliqashwe alikho nawe bazokuxosha amgada kufuneka ukubazeke usukhubazekile uma uswalimala edolweni wenziwa i-kneecap replace usuyisidalo usungayihola nemali yempesheni yokulimala ngeke usasebenze kusayithini lo 8,000 abakunika wona ngeke basakunika umsulimi ngisho ukuthi ingako sithi njoba wena use eligible to do things thatha isinqumo esi-right but ongeke uyisole ngaso thatha isinqumo esihle ongeke uyisole siyakunika lesigubhu umamiliyoni ngo-15,000 umuthi ufuna ophelele it is 20,000 rand. This is babu dokotela babu sisi bawujabule mfana umhleja ekhehlela umzukulu kaManxesi angisoli futhi angixolisi bakithi ake siyibuke lento abantu bacabanga ukuthi social media it's whereby sidelela khona abantu ku social media it's whereby sikhuluma into esiyithandayo but ku social media it's whereby we can build each other ku social media it's whereby we can educate each other ku social media it's whereby we can uSibani usekhona ngajabula yazi yangisiza lento ngene sengibone noSibani yabo i-social media ke le sikwazi nokuthola abantu akathi singabazi bako avele ujabula hawu nangoSibani ngimbona la uqala ushayisha ama-video i-social media it's not whereby sithukana khona asikhulume ngamafutha kaNyabhanga babudokotela bawusiza bawujabule ngiphethe indoda emhlophe qhwa uNyabhanga u-3,500 kodwa ngiyakutshela angidingi ukunika wona uma wena uthi awukwazi ukuthi wena ungadela ubuthongo bakho uvuke ebusuku ubiza imali bekuyimali yani kanti mengezolala mina angisezolala ngoba ngibiza imali angengiqale phansi uNyabhanga wona amavila uma ngikunika uNyabhanga ngisuke ngikuthemba ukuthi for 3 days ungakwazi ukuvuka ebusuku ukhulume noNyabhanga umtshele ukuthi ufunani tshele yonke into oyifunayo anginamahloni oNyabhanga uma usuyama uyozumthinte mhlawumbe after 2 weeks uphinde futhi wenze into efika uma usumqalile umqala ngo1 ebusuku for 3 days uyamtshela uyama ubuzo omunye uthi babudokotela uma ngikhuluma noNyabhanga ebusuku ngiyayenza yini sex umuzo omsangana ngokuphendula umuzo nje umsangano nje mina ngikuphendula nje hlobo nguphendula kunezinto ezimi phambi kwakho ukuthi angeke wena sithi thina salukwazi linda kushaye lala ucuphe washo kushaye u1 uvuke wenza ukuthi uqede lapho uyolala no phathini wakho
kunento oyibona ukuthi lento nje lento ayidingi nje ukuthi iphendule. Ngifuna mina ngikhuluma nabantu ngibathatha njengabantu abaserious, ngibathatha abantu abaconscious, ngibathatha abantu abazazi into abayidingayo. This is ubaba udokotela baba wesizwe bojalo ufana umhleje ekhe umzolo abancane sake Soul Food and Clothes. Ngoba awu understand njengoba ngithi ngiye eIndia nje. Ngiyahamba ngomhla 1 ngiye eIndia. La esigodlweni sami abantu bayasazi isigodlo sami. Uthi uma ufikela kwi front desk, but la ku front desk usekushintshile manje. Usubona indlela ehle ayisekushintshile. Kunesigodlo engisivulile lapha yana. Yazi kunesigodlo engisivulile ngoba kunento engiyilandile engifuna ukuyifaka lapha esigodlweni. Kunento esengicela ilandlord ukuthi ayingibhodlodele ngivulele isigodlo ngoba lento angikwazi ukuyisa ekhaya. Nginengane zamantombazane lapha. Lento iyalihamba ikami too much. Manje ngifuna ukuthi lento ibe lapha ya, ngiyibeke lapha ya, ilale lapha ya. Kungayi inhlobo nje kwami. Iphele lapha ngoba ila engisebenzela khona kuphela. Mina ukuba bekubalwa igodlo ama rooms engiwasebenza ngegodlo njengamanje e19 floor nginesigodlo sam abantu abafika kusona isigodlo sanyabhanga yikhishi ilounge labantu abahlala khona ireception labafika khona kuzoba isigodlo lesengizivulise 6 kungabe nginegodlo ngabe nginamaqhugwana awu6 egcekeni mase kwehliwa kuziwe e10 floor la engifike ngigeze khona abantu kube khona ne common area kungabe nginegodlo ezu8 manje ke sisebenza ngendlela eprofessional. We rather have a place where it is safe to do it. Senze zonke izinto khona sishiye khona. This is baba udokotela ake kunike amafutha kanyabhanga uma wena ungakwazi ukuthola ikhandlela eliyelo ikhandlela elimhlophe ikhandlela eblue uno 3500 ngokuthumelela noma ngabe kuphi bese ngikutshela ukuthi uzokwenza kanjani. This is baba udokotela bawusizwe bojabula ufana umhleje ekhehle. Ake namhlanje sibuyele kwinto enizifundisayo education class. I made a video the other day where I was saying we are not Africans. We are Bantus. We are not Congolese. Congo is a river. Don't try to be clever. Congo is a river. We are not Congolese either. We are not even Swahili. Swahili is just a language that was made for the slaves by the Arabs. Simple as that. I need to come to this. I'm open for correction. I-continent, Earth, it was once called Pangaea continent. We're talking 250 million years ago. It was called Pangaea continent. There were people, there were so-called dinosaurs, there was everything. And then it started to crack. And thereafter, if you see crackile, saba namazwe ke lawa ke ahlukahlukene. India, trust me with this, India as a whole, iphuma la kwe-continent yethu, kuzoba iphuma kwi-Pangaea continent, kuzoba iMadagascar iphuma ku-Pangaea continent, i-Australia iphuma ku-Pangaea continent. Uzothini ngeBrazil iphuma ku-Pangaea continent, North America iphuma ku-Pangaea continent, yini ongitshela ngePortugal iphuma ku-Pangaea continent. Yabo, iyona continent ke lena ekuyiyona continent ethe imiqhekeka lesele yase yabiza ukuthi iGondwana land. Gondwana land. Abantu abasele khona ke they are not Africans. They could be called Gondwanas if kukhona into enjalo. But icontinent ebisele ke iyona ke nabantu ekisibabizo ama-Nilotes, abantu ama-San, ama-Axumat. Ake silungisele ama-San. Ama-San are yellow people. Short and yellow people. They're scattered sithi lama khoyisana kodwa kuthiwa bona ama-San igaba labo. They're from ama-San, they're from Tanzania, Kenya, kwehla kuthi kuze koqhamukele Angola. They're all over there. Those are San people. Thereafter, we got people called Wolo. How you spell Wolo, Babdodela? W-O-L-O. Ama-Wolos, abantu abase West Africa. West Africa ko Mali. Mubheka nje Mali, Mauritania ilawo thola khona ama-Wolo. And labadala laba bantu. Wolos, they're very, very old. Same as Bantu people. They're very, very old. Because their buildings are 380, 1080, 680s. Emali.
they are that old. Kwisadek asinalo ibhilidi elinjalo olukhombayo lesakhiwo sakhiwa ngo-10 BC. Asinayo into efana naleyo. Ngisho ukuthi ke ibona abantu ke esinabo ke la hayi ama-Africans. Not ama-Africans inhlamba nje la esithuka ngayo ngoba singazi sasenzeni kulomfana ukuthi wengaze siqambe le continent. Ake silungisele nayo le continent eGondwanaland. It has never been beaten. Noma ngisesele igama lenhlamba lethi Africa. Do you know ukuthi asinawo umkhumbi oke wahamba from Cape Town to Cape Town uzungeze Africa yonke uthi asinawo. Asinaso isikebhe sike sahamba sizungeze Africa yonke. Ibhanoyi elisuka eKing Shaka lizo rounda umhlaba wonke lithi kufuze ukuthi melifika eMorocco lifike lithele futhi upetrol liphinde lithi take off futhi lehle melifika futhi eCape Town lifike lithele futhi mase lisithatha ke lo 2-hour trip seliza eKing Shaka. This continent, it is very huge. By far, it is very huge. So-called continent. Not ukuthi azazi songobani, siyazazi songobani, but if sizoba ne-mentality yokuthi siqanjwe izitha zethu ukuthi songobani, leyo nto izosilimaza, izosidivide futhi. Ngoba thina sikaze siqambe umuntu. We, in this continent, we never name anyone. We never tell anyone what to speak and what to say. We've been a very, very obedient people in this continent. But all foreigners, they came into continent with their colors to tell us what to do, to shift us away in our lands and take over the land, and then they gave us new names. This is Babu Dokotel, Babu says Bochablela. Our continent is called Penja continent or Gondwanaland. We are not Africans. We'll never be Africans. Why we got izinwele egoqene like a steel wool? We were not born like that, or we were not brought up like that. Inwele zethu nezabelungu zazifana zazi izinto zonke. Pho kwenzekeni during the time of Gondwanaland, the earth magnetic field, it was just too high. Uzibuthe emhlabeni uma uphumela eminyango kwangazi khona magnetic field, it was just too high in a sense that even imvula inganethi kwakuyimist cloudy ngalo ndlela people ababephila lezo zikhathi kwaphoqa ukuthi isikhumba sabo sibe thick in this way to take ukubekezelela ilokho i-earth magnetic field ngaleso sikhathi iboya zabo not inwele iziboya zaqala zabakhele over a period of time baba nento esibiza ukuthi autogene mutation bagcina sebezala nabengane ezikheli kanje not ukuthi we were created like this, no, senziwe ngoba phela thina sibadala we are the sibiza ukuthi singama oldest civilization emhlabeni, singaboqala singathina sibadala futhi ngayonke indlela. Ngalo ndlela earth magnetic field, it was just too great. Ngalo ndlela kwaphoqa ukuthi ke isikhumba sethu sibe this dark. Ngalo ndlela siphinde futhi ama-cells iboya zethu zigoqane sibe yilento esiyona namhlanje. And then sokuchaza futhi ukuthi come to ama-Eskimos, they were not like that because of indaba kade behlala kona babefaka le ibuko zamaplank bebebuka kule ikhadlana encane bagcina beyile nto abayiyona, not babe ngizama ukwenza example nabo futhi babengadalwanga benje. Kodwa thina we are not Africans, we have never been Africans, we are Bantus, period. Inkosi yethu, why we are Bantus? Inkosi yethu kwakuntu, NTU, our king was Ntu. What I mean by Ntu, and the after followers of that king were called Bantus. The king was NTU, was Ntu, and then all those people who were behind him were called Bantus, Abantu, Bagantu. You understand? The king was Ntu, and thereafter the whole lot was also called Bantus. Thereafter, you know why we are not Africans, because we know where you're from, and then that is why we defy the ethic of being called Africans by the enemy of this continent called Gondwanaland. Thank you very much.